Mana nih, woi? Woi, itu benangnya bersaul-saul, woi. Engkau yang jomblo di tahun ini gak usah bersedih, selalu tersenyum, banyak ketawa walau batin tersiksa. Si mantan lupakan, masih banyak jomblo-jomblo yang gak laku kayak kamu, ya kayak kita semua. Janda itu boleh juga, walau susunya dah kendor, asalkan kita bahagia. Kendor-kendor dikit sikat saja. Oke, di school turun semua ya, di school. School. Woi, rame cu. Woi. Ayo, siapa yang telat mati nih? Woi. Ngapain nih woi, serame ini woi. Turun di school woi. Nomor berapa? Nomor 3 kita cepat turun, ambil lantai bawah. Ambil lantai bawah langsung aja. Cepat woi. Mana nih senjata woi? Tolong. Tonjok. Iya, mati gak cowok. Wah. Frame. Woi, dia kena woi. Woi, kena bangsat. Aduh, bangsat nih. Cepat yuk. Cepat yuk. Ayo ratain. Oh, rame kali woi. Ratain woi, rame. Jangan. Spray. Di flashbang dong. Dikeroyok dong. Tonjok. Wahyu kendok. Luar biasa. Mohon pantai. Maang. Beda. Maang. Momon. Ada yang lain. Turun di school. Gue ratain lo semua ada school. By one ya, pasti bocil yang ngomong by one nih, Momon kacau. Di school turun semua, nggak ada yang di apartemen di school. Ributnya lo. Orang dah duluan pakcik kalera, dari mana-mana turunin ini. Kabel baca nih. Mana nih? Woi, itu benangnya bersaul-saul, woi. Sini aja bang, nunjuk bang di atas. Iya di sini seru nih. Nunjuk. Wah, nunjuk gue jatah kemana lo turunin? Pukul. Tanya. Gue di bawah. Gue nunjuk nih orang lah. Woi, dia bangun woi. Nge-frame lah, ya. Cuk, ni ada orang cuk. Tunjuk. Halo. Kita yang di sini ramai kah? Lari you. Momon mana woi? Lari woi. Gue di bawah woi. Yang di sini damai aja. Gue di bom cuk. Tadi gue dapet kena bom tuh. Tunjuk pula tuh kampret. Gue kenuk lagi dong. Brengsek nih orang nih. Ada senjata. Pakcik kalera ada di mana diturunin?
Tolong gue Pakcik. Ini Temen lu mana, Bang? skol. Emang alam. Anak alam anjing. Anak alam dang. Anak alam dang. Emang dang kira. Dah ya terus skol. Ribut orang. Telat mati Pak Cik. Nggak ngendok kita, Pak. Langsung barbar. Apa ngenduk-ngenduk nih? Emang player lain. Woi, rame. Woi. Di mana turunnya, Pak? Di atas ya, Pak? Ya, Pak. Mana lo kabur ah? Kejar lu. Ini bang. Belakang lu bang. Kita sini aja yuk. Ini bang, kami bang, belakang bang. Terus, tanjak terus. Woi, gua ditembak, woi. Jancuk. Sini jancuk. Ampun, Om. Woi, mati gua habis peluru. Om. Woi, alah. Jancuk jalan nurunin jancuk Pakcik tolol sumpah. Dah terus school ya, school. Turun di school. Woi, ayam siapa tu? Medok. Ribut ya lihat. Kita turun di school lagi. Woi, lumayan ya. Woi, rame cuk. Kayak apa ya? Rame kali woi. Kayak semut menuju school cuk di kanan nih pakai miring pula ganti-gantian. Ngapain lah si jancuk ni? Kayak doyok tuh turunnya tuh. Ada yang di belakang dong. Oh, rame woi. Woi, rame cuk. Oh, ni ya ni. Ramai weh, tonjok weh. Tonjok oi. Woi, gue turun bang, oke? Enggak lo di atas. Mati lo kemana lo lari ya? Gue kejar lo. Keroyok yang karakter apa nih dinosaurusnya? Siapa namanya? Pakcik. Dah gue kritis woi. Tai gue kena. Lipat. Amanin ya, amanin Pakcik. Tolong Pakcik. Woi, jangan. Weh, ditonjok Pakcik. Woi, jangan dibunuh woi. Aman. Pakcik. Oh, ini baju kuning. Tonjok bang. Gue aja kena. Pakcik, gue ditandain. Pakcik revive gue, Pakcik. Tinggal satu keroyok. Revive gue. Rata. Kita menang Jo. Yang di atas school mau ngintai kita, Jo. Siapa lalu lalang Apa nih, mobil motor? woi. Tuh. Awas. Ada yang mau ngajar kita, woi. Ciu. Enggak kelihatan. Ciu. Awas Jo. Kok diliatin terus sih? Lagi. Tolong gue. Apa? Ciluba.
Cilupa. Berempat ya, bareng berempat. Cilup. Dia mau joget, Pak. Ciluba. Iya. Lu ngapain di sana lu, woi? Ngapain lu? Woi. Ciluba. Wah, dilempar dong. Lempar apa lu? Asal. Wih, dia perang, wih. Oh, dah usah tadi. Kita lihat je. 2 orang dia. Kita lihat je. Mati dia. Pegang siapa, Pak Cik? Mati dia dong, kesian. Cilup. Bang, kerjain, Bang. Ba. Cilup. Enggak kena. Ba. Cilup. 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 Ba. Goyang juga. Dia joget juga nih. Yeay. Gue kenal. Yeay, kita chicken ya. Yeay. Sorry, Bang. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Jangan dipukul, kasihan. Bang, kalau kalian tipu-tipu aku. Tipu-tipu apa nih? Ini kan customer nih. Apa yang ditipu nih? Gak apa-apa. Ini aku kasih perban nih, guys. Kalau kamu gua. Ya, makasih. Dong, guys. Dong, guys. Joget. Ini pengkhianat ini pengkhianat. Nggak boleh. Apa yang pengkhianat nih? Jadi apa, Pak? Oh, kau bunuh kami, Bang. Enggak gue bunuh lo. Lo pergi. Lo takut aja lo. Enggak gue bunuh lo. Kenapa lo gue bunuh lo? Repair teman lo. Yang satunya apa, Bang? Kasihan. Iya, kasihan. Dan bunuh, Bang. Ya Enggak bunuh kok. Oh, itu dia. Ini siapa nama yang kenok ini? Woi, sini woi, ngumpul woi. Yang kena tuh namanya Rumi gitu loh. Oh, Rumi. Ini mana yang kenok? Bang, Oh iya. bocor nih. Enggak apa-apa lo. Belur. Lo nanti kami chickenin kok. Oh, Zona Nggak, masih bunuh aku aja, Bang. enggak. Bunuh aku aja. Bunuhlah aku. Gue kesel malu. Pelurunya nyerempet aku loh, Bang. Oh, itu kamu ya? Jangan, Cok. Oh iya kah? Lu bunuh gue pula lah. Aduh. Alah, bocil kau rupanya, Cil. Gue yang dikasih lo yang masang tai lo. Ini. Tertembak lagi ya, Bang. Iya. Ya lo kan kena kan? Gila lo kena lagi kan? Melawan kau, Cil. Pilih kenok tuh. Langsung mati nanti habis ini. Nah, mantap. Jangan lah, Bang. Ya bocil mana bocil? Ripet sama lu sini ya. Ngapain lu di atas sana, weh? Turun Cil. Lipat, Cel. Bang, jangan kill kami, Bang. Enggak gue kill lo, enggak gue kill. Kami ngefan kali sama Iya, sama lu, aku Bang. juga ngefan kok sama kamu. Udah ya, Bang. Lo mau nembak gue kan? Lo mau nembak gue? Ripet sama lo. Lo en pula gue. Lo kenakin pula gue. Kasihan. Nih, aku kasihan ini. Reload. Jangan lari, woi. Tembak lu Ripet, woi. Jangan lari. Lari dia dong. Tembak lu Ripet, enggak gue en kok. Mati lampu, guys. Aku meninggal. Waduh. Enggak ditolongnya sama bocil, Cuk. Yuk kita Apa itu? Ya, kita keroyok dia. Dia mau nge-end kita, woi. Tegas ya. Bocilnya jahil loh.
Iya, ajar yuk. Gue dari tadi dikenakin dia loh. Iya, barengan. Ajar. Bareng. Ya tak kira ya ucil ya. Gak ada damai nih. Oh, pakai panci. Ayo, sini pakai panci ya. Jangan di-end pola suku. Pola suku main. Oke, thank you guys. Itulah dia main seru-seruan aja. Kalau ya. Oke, thank you semuanya dan